Senateri Charles Murigande yavuze ko guhatana na Paul Kagame ku mwanya wa perezida mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000 byari uburyo bwo gukurikiza iki itegeko rigena. Ibi yabivugiye mu kiganiro cyaciye kuri Kepe Media ku 22 Kanama 2026 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda. Pastor Bizimungu yabaye perezida w'inzibacyuho w'u Rwanda kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo yeguraga. Nyuma yaho habaye amatora y'umukuru w'igihugu aho mu bakandida harimo Paul Kagame ari nawe wari vice perezida ndetse na Charles Murigande. Umunyamakuru yabajije Senateri Murigande niba byari byoroshye guhatanira umwanya na Paul Kagame wari vice perezida kandi wayoye urugamba rwo kubohora igihugu. Yasubije ko muri biro politike y'ishyaka rya FPR yatoye Murigande Charles wari umunyamabanga mukuru wayo na Paul Kagame ngo babe aribo batorwamo uw'aba perezida. Ati icyo gihe itegeko shingiro twagenderagaho ryateganyaga ko perezida w'inzibacyuho uriho aramutse yagize impamvu zituma adashobora gukomeza kuba perezida, umutwe wa politike aturukamo ugomba guhita utora abantu babiri bakagezwa ku nteko ihuriyeho cyane abadepite n'abaminisitiri hanyuma ikabatoramo uw'aba perezida w'igihugu. Senateri Charles Murigande avuga ko yagiye kubera ko hari hakenewe abakandida babiri, naho ubundi yabonaga ko Paul Kagame ari we wari ukwiye kuba umukandida. Yagize ati iyo itegeko rivuga ngo umutwe wa politike perezida w'inzibacyuho aturukamo utanga umuntu umwe, twari gutanga perezida wacu, none wagombaga gutanga babiri. Mu gihe mu yandi makuru umutwe wa AFC M23 na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeranije ku mugambi ugamije guteza imbere inzira y'ibiganiro by'amahoro no gushyiraho uburyo bwo gushyikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bemeranijwe mu biganiro n'amasezerano ya Doha. Ibi byatangajwe nyuma y'inama y'iminsi 5 yabereye mu Busuwisi ku ya 17 kugeza ku 21 Kanama 2026, aho impande zombi zasuzumye aho inzira y'ibiganiro igeze ndetse n'ibibazo byagiye bitinza ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bumvikanyeho. Impande zombi zatangaje ko hari intambwe imaze guterwa mu gushyiraho uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano y'agahenge ibizwi nka Expanded Joint Verification Mechanism. Bateganije ko ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura agahenge uzabera Iminembwe muri Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa mbere tariki 24 Kanama 2026. Iyo nama yahuje abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 hamwe n'abafatanyabikorwa barimo Qatar, Leta Zunze za Amerika, Togo, Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'Ubusuwisi. Itangazo rihuriweho n'impande zombi rigira riti impande zombi zongeye gushimangira ubushake bwo gukomeza ibiganiro bigamije amahoro no gukemura amakimbirane binyuze mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Uburyo bushya bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano buzajya gusuzuma aho ibikorwa bigeze no gufasha gukemura ibibazo bizagaragara mu gihe impande zombi zikomeje kubahiriza ibyo ziyemeje. Gusa ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashyiriweho umukono ndetse mu biganiro bya Doha ryakomeje kugorana cyane ku bijyanye no kurekura imfungwa, kubahiriza agahenge ndetse n'ingamba z'ubutabazi. Impande zombi zimaze kumvikana ku ngingo 3 mu 8 ziteganijwe mu nzira iganisha ku masezerano y'amahoro. Izumvikanyweho zirimo ihererekanya ry'imfungwa, agahenge ndetse n'ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Hasigaye ibiganiro ku bindi bibazo birimo gusubizaho ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu, ivugururwa ry'inzego, imiyoborere ihuriweho n'abaturage, gahunda z'umutekano, ibibazo by'irangamuntu n'ubwenegihugu ndetse no kongera kubaka imibereho y'abaturage, ubutabera, ukuri n'ubwiyunge. Ni mu gihe mu yandi makuru umugabo witwa Bigirimana Egide wo mu mudugudu wa Bushengi, akagari ka Mpinga, umurenge wa Gikundamvura mu karere ka Rusizi yishwe atewe icyuma mu makimbirane we na bagenzi be bapfagamo ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Makuru y'ibanze avuga ko ubwo bwicanyi bwabaye agana ku isaa 11:25 ku gicamunsi cyo ku cyumweru tariki 23 Kanama 2026. Ni nyuma y'amakimbirane yavutse hagati ya Bigirimana Egide n'umugabo witwa Nshimiyimana Adidas ufite imyaka 32 bapfa ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Bivugwa ko aba bagabo bombi bapfuye amafaranga, amakimbirane akaza gufata indi ntera kugeza ubwo Nshimiyimana Adidas yakoresheje icyuma agatera Bigirimana Egide bikamuviramo urupfu. Umurambo we warindiwe aho yaguye mu gihe inzego zibishinzwe zari zitegereje ko hakorwa ibikorwa byangombwa ku bijyanye n'iperereza.
nakubwira ko Nshimiyimana Adidas akomoka mu murenge wa Butare w'akarere ka Rusizi akagari ka Nyamihanda umudugudu wa Ndegerezi yahise atabwa muri yombi ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Muganza aho ari gukorerwa iperereza ku byaha akekwaho. Na mu yandi makuru, perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagabiye umukobwa we Patience Rwabwogo inka 50 mu rwego rwo kumushimira ko yimitswe nka musenyeri w'itorero yishingiye. Ibi byabaye ku 23 Kanama 2026 ubwo umukobwa we Patience Rwabwogo washinze itorero rya Covenant Nations Church yimikwaga nka musenyeri waryo. Ibirori byitabiriwe n'abantu b'ingeri zinyuranye harimo abo muri iryo torero, abanyapolitiki muri Uganda barimo n'umugore wa perezida wa Uganda Janet Museveni. N'umuhango wabereye ahitwa Covenant Hill Imaya muri Uganda aho Rwabwogo yimikiwe ashyirwa ku rwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bw'itorero rya Covenant Nations Church muri Uganda no mu bindi bihugu rikoreramo. Perezida Museveni yagaragaje ko mu muco wabo iyo hari icyo umuntu yakoze cyiza bamuha impano. Avuga ko agabiye umukobwa we inka 50 kandi ko izo nka yazifatanije na nyina kugira ngo bazimuhe. Ati mu muco wacu iyo umuntu akoze ikintu cyiza tumuha impano. Ngabe Patience nka 50 kandi izo nka mfatanyije na nyoko kuziguha. Perezida Museveni kandi akaba yashimiye Imana kubw'umukobwa we Patience Rwabwogo wateye intambwe ikomeye akaba musenyeri kuko mu muryango wabo hari hashize imyaka myinshi nta muntu bafite ukomeye mu by'iyobokamana. Ati mu myaka yose ishize nta n'umwe mu muryango wanjye wari warigeze aba n'umukategiste. Niyo mpamvu nshimira Imana kuba ubu tugeze musenyeri w'umuryango wacu. Gusa nubwo mu muryango we batagize umuntu ukomeye mu by'idini, we yarasanzwe azi Bibiliya kuko kuva mu myaka 12 ayiga buri munsi guhera ku 1953. Ariko ashimangira ko inyandiko y'umukobwa we Patience Rwabwogo yanditse arizo zamufashije kumenya ukuri kuri Bibiliya. Ati natekerezaga ko nzi Bibiliya neza cyane, ariko igihe nasomaga inyandiko za Patience Rwabwogo naratunguwe. Niwe wa mbere wanyeretse ko abakomoka kuri Loti batari Abayahudi ndetse n'abakomoka kuri Esawu umuvandimwe wa Yakobo nabo batari Abayahudi. Museveni yavuze ko Islamu ariryo dini ryageze muri Uganda mbere mu 1841 rikurikirwa n'Abangirikani 1877 ndetse n'Abakatolika mu mwaka wa 1879. Ariko ubu ahari amadini menshi ya Gikristo harimo na Covenant Hill Imaya yashinzwe n'umukobwa we. Ni mu gihe mu yandi makuru ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko abantu banduye Ebola bageze ku 5375 mu gihe abo yahitanye ari 2557. Amakuru yashyizwe hanze kuri iki cyorezo agaragaza ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu ntara 6 no mu turere 56 twagaragayemo abanduye. Kugeza ku 20 Kanama 2026 hari amaze kwemezwa abanduye Ebola 5375 barimo abantu 1167 bakize ndetse n'abantu 2557 bamaze gupfa bazize iki cyorezo. Muri iki gihe abarwayi 737 bari mu kato cyangwa bavurirwa mu bitaro. Umubare w'abapfa ugereranyije n'abanduye ugeze kuri 47.6% mu gihe abashinzwe ubuzima bakomeje gukurikirana uko iki cyorezo gihagaze no gushyira mu bikorwa ingamba zo kugikumira. Gukurikirana abantu bahuye n'abanduye bigeze kuri 85.5% bikaba birenze intego y'igihugu yari yashyizwe kuri 85%. Ebola yibasiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri Gicurasi 2026 niyo mu bwoko bwa bundi buryo. Kugeza ubu muri iki gihugu batangiye gutanga urukingo ruheruka gutangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ni mu gihe mu yandi makuru mu gihugu cy'u Burundi umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi Reverien Ndikuriyo yihanangirije abavuga nabi urubyiruko rishamikiyeho ruzwi nk'imbonerakure. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye muri komine Makamba kuri 22 Kanama 2026 Ndikuriyo yamenyesheje ko mu cyumweru gitaha hazaba umunsi mukuru w'imbonerakure. Ati umunsi wahariwe imbonerakure zimwe muhora muvuga nabi. Twebwe twavuze ko buri wese arera umwana we. Twahaye gasupo abantu batuvugira nabi imbonerakure. Imbonerakure n'abana bacu. Ndikuriyo yavuze ko uvuze nabi imbonerakure aba avuze nabi umubyeyi wayo CNDD-FDD, bityo ko udakunda urubyiruko adakundira ishyaka. Ati wibasiye imbonerakure wibasiye ababyeyi. Ndagukunda kwangira umwana. Kuri 26 tuziziza imbonerakure n'ibindi bihugu bizaba byaje Igitega kuri stade Ingoma niho tuzaba
duteraniye. Inyuma y'uko CNDD-FDD igiye ku butegetsi muri 2005 batangiye gukusanya no gutegura urubyiruko kugira ngo rwishyigikire aho rwaje kwitwa imbonerakure mu myaka yakurikiyeho. Mu mpera za 2008 imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yatangaje ko iri shyaka ryatangiye gukoresha urubyiruko nk'urwego rw'umutekano aho rwakoreraga mu ntara zitandukanye. Mu gihe cy'amatora yo muri 2010 imbonerakure zashinjwe kubiba ubwoba, guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no guhangana n'urubyiruko rwo mu yandi mashyaka atari CNDD-FDD. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yajya ku butegetsi mu mwaka wa 2020 imbonerakure zashinjwe kugira uruhare ku ifungwa no kuzimiza abantu ndetse no kubakorera iyicarubozo zifatanyije n'inzego z'umutekano. Mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha imbonerakure zavuzweho guherekeza ingabo z'u Burundi nyuma yo guhabwa imyitozo ya gisirikare mu bigo bitandukanye. Imiryango mpuzamahanga yasabye leta y'u Burundi gukora iperereza ku birego bishinjwa imbonerakure ndetse no gushyikiriza ubutabera abakekwaho ibyaha, ariko ubutegetsi bwa Gitega bwo bwagiye bugaragaza ko uru rubyiruko nta byaha rukora. Reka mbashimire cyane kuri mwese mukomeje gukurikira ndetse no gukunda Kaya Empire. Mukomeze mukande kuri subscribe, muri abantu b'agaciro.